Assalamualaikum. Muna ысықты қарасаңыздар. Бүгін машина аз. Қадамжай районына қарашты Жиделік көліне келдік. Мына қараңыздар енді. Жиделік көліне сіздерге бір шағылдырып кетейін. Ысықты қараңыздар, мына ысықты. Комментарийге жаза кеттіңіздер. Көптен бері қарабайым қанша градус ысық аз? 38 болса керек. 38 бе? 38 а? 38 екен мына. 40 еле болып қалды ма? Кыдымы таксиге де рахмат ма? Мына номерға чала бересіздер. Таш етсіздерді. Эже қандайсыз? Номерда көрдіңіздер, 8 менен 140 жаттап аласыздар. Кыдым сила деп мына кен мына. Күні түні қызматыңыздарда. Мынау жерде баллондор, майдачыда бүт нәрселер бар екен. Баяман базары мына Кадамжай районы Раяна кафесінің бет маңдайында мынакей БТВ техникалар дүкені ушул жерде Элита Лео деп ачылган. Достор, ушул жерге келсеңиздер, мынакей ушул жерге сіздерге сонун жан жүрүңүздөр ишке көргөзүп кетейин. Барлык жерге барып туруп, мисалы кондиционерлер, стиральный машиналар, холодильниктер, морозилкалар, бүт мында микроволновка, духовкалар бардыгын аласыздар. Мындай пылесостор көп жерге барсаңыздар, даже чек бербейт сиздерге. А бул жерге келсеңиздер, чек берет, чекке кошуп сиздерге билет берилет. Ар 20 адам чогулганда, холодильниктен алгандардан 20 адам чогулганда баягындай оюн өткөрүлөт. Тагын бесплатный подаркаларды, белектерди утуп аласыздар. Мына футбол болуп атат, мына сонун телевизорлорду алып, ушул жерден көрүңүздөр, скидка, акция, сонун стиральный машиналар. Ушул жерге келе бериңиздер, баарыңызды ушул жерге чакырам, макулбу? Ошондой эле мына кондиционердин бардык фирмалардын түрү бар мынакей мына. Баарыңыздарды ушул жерге чакырабыз, келиңиздер, макулбу? Төмөндө телефон номер, аккаунт катталып коңуздар, Instagram аккаунтка. Ушул темирге дээрлик бир кылымдай эле болуп кетти окшойт. Караңыздар. Бузулбайт дагы мына. Өтүп кетебиз. Суу азайып калыптыр мына дарыядачы. Мынакей. Ушул жерде кышында тура суу агат. Жагына караңыздар. Көпүрөдөн хоп деп басып өтүп кетесиздер мына. Быйылкы жылда биринчи жолу келип жатабыз. Өзгөрүштөр чоң бул жерде мына. Өзгөрүштөр аябай чоң. Мына тубанар карагыла. Быйылкы жылда 2026-да өзгөрүштөр өтө чоң. Акабыз дарбазаны да чоңойтуп коюптур. Мына арканы караңыздар. Адамдарды караңыздар, эс алганын. Күн аябай ысыды. Баягы кышында билесиздерби, шилденин баягы 3 күндүк өтө суугу болот го. Ошо сыяктуу. Кандайсыңар? Көлгө келдиңиздерби? Азамат мына карындаштарым келди. Бул жакта дарактарды кесип тастаган окшойт, жо бар экен. Мына жерде ушул таксир легенда. Мороженаны өтө жакшы жасайт. Мына таксир. Ушул адам Мына адам мына. Бияк карап коюңуз мына. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жанагы легенда байкебиз ушул баягы колуңуздарга мороженаны бербей койгон. Балмуздак. Так, шаурма, байбылты бүт бардык ачылган. Жиделикте өзгөрүш чоң. Бул жагын карасаңыздар. Өтө сонун. Мына адамдардын жүрүшүн караңыздар. Эс алып. Качпаңыз, Мына. Көк чөптөрдө сүрүп коюптур Искендер ака. Рахмат сизге дагы мына. Адамдар отура турган болуп калды. Кайсы бир жылы келгениңизде билесиздер, мындай болуп, бияктагы да чаңыр чыгып кеткен эле. Азыр көл жакка өтөбүз. Кызыктын баары алдында. Көргөзөбүз сиздерге. Мына адамды караңыздар, Мессага деп. Тугандар, мына сиздерге ысык көл. Ысык көлгө барам деп олтурасыздар. Тарыңыз эдемете. Мына караңыздар, Ысык көл дейсиздер. Мына биз өзүбүз жапжашыл көлүбүз. Желер. Мына караңыздар. Мына адамды караңыздар. Кандай экем? Көлгө келдиңби? Окей. Караңыздар. Нер көмөбү? Мына караңыздар. Келиңе салыңыздар. Чоңлорго 100 сом, кичинекейлерге 50 сомдон да. Онар жагында булак бар. Келиңе сала бересиздер.
Бұл жерге бұнда жашқы тұр құрып. Burada шында киім қотору жоқ болчу. Мен кеч қалып тұрмын. Бұны ерді қараңыздар енді. Бұны адамдар. Тұра. Жидалик. Қараңыздар, туғандар. Баяман базары ма Исақ болатқан айлайма. О, Қадамжай жақтан келеді. Қадамжай жақтан шындай келеді тағым. Шындай түз өтіп баратып тұрып, мына Емпа заправканың алдынан шындай оң жаққа қарасаңыздар, шындай тұрғанда мына ақ бешік терезелер тұрады. Қадамжай районы бойынша ең арзанырақ кішіне инсапменен жасаған ушул жер мына екі қанаттуу эшиктер жасалат мына. И мынандай эшиктен неме деген бұл? Бұл широкий дейді. Широкий, а? Широкийден эшик жаныға да бұл. Бұл эшик жаны. Мысалы оң қасаңыз. Екесе жоқ. Қысқаша айырмақ қойды. Эшикте мысалы 2-3 миңгілі айырмақ қылады. Бірақ ол бош таштабай тұрған. Таштабайды, а? Şu tömöndögü nömerlerge çala öresler. Kelingizler bana. Akaz. Kardарларым келди мынаке мына сурап атат мына. Şu жерге чалып төмөндөгү нөмерлерге чалсаңыздар Кадамжай району боюнча доставка кылып коюп берет, орнотуп берүү ичинде. Эшиктер.